Ja sam Stevan Ristić, servis menadžer u kompaniji Neofiton. Na osnovu dosadašnjeg iskustva uvideli smo da naši kupci, partneri, sve više zahtevaju kvalitetnu i pouzdanu servisnu podršku, kao i kvalitet ne samo isporučene opreme za preradu plastike, već i kvalitet u pružanju usluga. Neofiton pruža usluge servisa i održavanja mašina i prateće opreme za brizganje plastike. Smatramo da su snažna servisna podrška, kao iskusni i obučeni serviseri, okosnica optimizacija proizvodnje i maksimizacija poslovnih rezultata. Neofiton ima sopstveni servisni tim, koji se sastoji od servis menadžera, post-sales menadžera i 7 servisera, koji su obučeni u matičnim kompanijama i specijalizovani za sve procese prerade plastike, mašine za brizganje plastike, rashladni sistemi, automatizacija, inženjering, instalacija i projektovanje centralnih sistema. Do sada smo pustili preko 400 mašina za brizganje plastike u rad. Također smo uradili instalaciju i projektovanje centralnih rashladnih i sistema za transport materijala. Sva uputstva kao i upravljački uređaj Engel mašina, CC300 i RC300 za Engel robote su prevedeni na srpski i hrvatski jezik. Moje ime je Peđa Sandić, ja sam menadžer prodaje u Neofitonu. Kao što i naš sam slogan poručuje, partnerstvom do uspeha, trudimo se da u poslovanju budemo partneri i da isporučimo najbolje dugoročne rješenja za naše kupce. Naš sistem poslovanja jeste integracija svih usluga od projektovanja preko isporuke mašina do servisne podrške, treninga i edukacije. Naše usluge kao i oprema koju isporučujemo su premium kvaliteta. Možemo da isporučimo tailor-made rješenja prema zahtevu projekta u kojem učestvujemo, što znači da se u potpunosti posvećujemo bitnim, sitnim detaljima koji će našim kupcima omogućiti komparativne prednosti u odnosu na njihovu konkurenciju. Kao prekretnicu u razvoju vidimo činjenicu što našim partnerima želimo da budemo kompanija od poverenja, neko ko će kupcima obezbediti konsultacije u vezi izbora najefikasnijeg sistema, isplativosti i uštede u potrošnji struje i materijala. Neofiton je dinamična kompanija orijentisana ka inovacijama i isporuci najboljeg rješenja kupcima. U cilju poboljšanja naše usluge otvorili smo predstavništvo u Zagrebu 2013. godine, a od 2016. smo proširili naše poslovanje na teritoriju Afrike. Moje ime je Mario Andrić, ja sam menadžer prodaje za Hrvatsku. Na osnovu našeg 25-godišnjeg iskustva težimo pomaknuti granice dosadašnjih tehnoloških dostignuća i ponuditi vam uvijek novo i jedinstveno rješenje, kreirano baš prema vašim potrebama. Upravo zbog brzog i pravovremenog odziva na zahtjeve, kao i činjenice da želimo biti što bliže našim kupcima, osnovali smo predstavništvo Neofitona za Hrvatsku 2013. godine sa sjedištem u Hektorovićevoj 2 u Zagrebu. Želimo da tvrtka Neofiton bude prepoznata kao firma sa dugom tradicijom koja ulaže u svoje kupce i razvije se zajedno s njima. Prateći razvoj i širenje tržišta, želimo biti tvrtka koja je usmjerena ne samo ka globalnom razvoju, već i tvrtka koja lokalno misli na svoje kupce. Oprema koju zastupamo je primjenjiva u svim industrijskim procesima: brizganja plastike, pakiranja, medicine, automobilske industrije, elektroindustrije i tehničke plastike. Pored mašina za brizganje, naša oprema je izuzetno efikasna u svim ostalim industrijama prerade plastičnih masa, kao i u drugim vrstama industrije poput grafičke industrije, proizvodnje napitaka, mljekara i mnoge druge. Moje ime je Miroslav Tadić. Ja sam eksport-import menadžer, zadužen sam za celokupnu logistiku koja podrazumeva isporuku mašina i opreme za brizganje plastike, kao i nabavku i isporuku rezervnih delova. Kupcima pružamo kompletnu uslugu po sistemu ključ u ruke, organizaciju transporta, uvoz, carinjenje, logistiku i osiguranje robe u transportu. Posjedujemo lager rezervnih delova te vrlo brzo i optimalno otklanjamo sve nastale kvarove. Pre isporuke opreme bitno nam je da nas klijenti prepoznaju kao partnere i konsultante gde mogu da dobiju podršku i informacije u vezi kompletnog procesa prerade plastike iz jednog izvora. Moje ime je Zoran Tarić, ja sam vlasnik kompanije Neofiton iz Novog Sada. Kompanija Neofiton kao lider u isporuci mašina i opreme za brizganje plastike shvata važnost saradnje sa školskim institucijama. Saradnja između naše kompanije i Mašinskog fakulteta i Tehnološkog fakulteta je krenula pre više od 3 godine, a ovo je samo kruna te saradnje i inicijative profesora Vilotića i profesorke Pilić da jednostavno pravljenjem ovakvog jednog centra omogućimo studentima ne samo kvalitetno znanje, nego orijentaciju za razvoj karijere. Ono što je posebno interesantno i za mene posebno drago jeste da u godini kada naša kompanija slavi 25 godina poslovanja, imamo 2 velika događaja u razvoju naše kompanije. Prvi je useljenje u novu zgradu od 1300 kvadrata koja će nam omogućiti dalji razvoj naše kompanije,
A drugi bitan element jeste upravo osnivanje ovog centra. Naša želja je da kroz ovaj centar prođe što više inženjera, da prođe što više budućih lidera u industriji plastike i u mašinskoj industriji, da to omogući ovom regionu pravilan razvoj i da što više mladih kadrova ostane u našoj zemlji. Integracija procesa je jedan od osnovnih elemenata kojim se rukovodimo u razvoju naše kompanije. Integracija je do sada imala smisao vezano samo za klasičnu isporuku mašina, isporuku servisa, isporuku opreme i isporuku dodatnih postprodajnih usluga. Integracija osnivanjem ove laboratorije dobija jedan potpuno novi i širi smisao, a znači integraciju znanja kao osnove razvoja i dodatnih usluga koje naša kompanija pruža. Na inicijativu kompanije Neofiton iz Novog Sada pokrenuta je izgradnja laboratorije za tehnologije prerade polimera na Fakultetu tehničkih nauka. Laboratorija za tehnologije polimera koja je izgrađena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je jedinstvena laboratorija na prostoru Srbije, a rekao bih i šire u regionu. Nijedan od fakulteta koji se bave tehnologijama prerade materijala ne raspolaže sa ovako kompletno opremljenom laboratorijom koja se nalazi ovde i koja je zapravo opremljena uz pomoć kompanije Neofiton iz Novog Sada. Ovaj praktični centar za obuku studenata je nastao kao rezultat saradnje Fakulteta tehničkih nauka, Tehnološkog fakulteta, Katedre za inženjerstvo materijala i kompanije Neofiton. On je od neprocenjivog značaja za studente inženjerstva materijala, jer će oni na ovom savremenom pilot postrojenju za preradu plastičnih materijala tehnologijom brizganja, dobijene od kompanije Engel, biti u mogućnosti da se praktično upoznaju sa teorijskim znanjima koje su stekli na fakultetu iz oblasti strukture i svojstava polimernih materijala. 25 godina iza nas. Želim da zahvalim svim našim kupcima i partnerima što su nam omogućili da postignemo rezultate koje smo postigli i da stignemo tu gde jesmo. Verujem da ćemo i u narednom periodu, u narednih 25 godina, zajednički biti bolji, brži i veći i nastaviti partnerstvom do uspeha.